Ja sam htjela samo da pokažem kombinaciju ovog karmina na usnama. Nisu isti kao broj i boje, ali identično na usnama. Međutim, rekao, ajde sad već kad to radim, usne i oči sam uradila i kao danas ću to da ostavim. Rekao, ajde sad ipak da isprobam na nekoliko mjesta, sad ne mogu po očima stavljati, ali mogu ostatak lica. Puder od Chanela a kombinacija ovih za usne su ova dva broja. I meni su identične boje. Ajde da probamo ovo. Nisam nikad ovako s ovim mazala. Možda uopšte nije to ta. Nije ovo ova četkica za razmazivanje ovoga pudera. Nema veze. Ja ću razmazati. Ipak ona njega lijepo razmaza, iako nije četkica za razmazivanje ovoga pudera masnog make-upa, ali šta ja znam, ja pošto to nikad nisam ni koristila, ove četkice za razmazivanje, ja uvijek ruku, prst koristim, tako da ja ne bih mogla ni znati je li to ta. Možda baš i jeste. Meni se samo čini ono po osjećaju da je jako mekana. Evo ovako kad nanesem nije ni strašna. Kad nanesem prstom, rukom, onda mi valjda nanesem dosta više. Onda mi je predebel sloj. Rekao da vas približim. Ja sam je gledam ovdje u ogledalo ispred sebe. Danas mi nije tako tamno ispod očiju kao inače, kao ponekada, ali mi je nekako pigmentacija kože jako izražena. Mi imamo sad opet redovno sunce i ja ne nanosim zaštitu osim u ljeto kad je prejako sunce, zaštitu kože protiv sunca. Ja to nisam nikad prije ni prakticirala i meni su nastale ovdje ove fleke. Pa ne samo ovdje po čelu, svugdje, kao pjege, ali jake pjege. I to mi nekako tako napravi ten neuredan, a nije mi neuredan.
Ali eto, napravi da izgleda koža onako neuredna, pa nema veze. Sve dok je to zdravo, dok mi zdravlje ne utiče na zdravlje, ja sam ok. Ja sam zadovoljna i ne mora ni biti nešto posebno lijepo. Da vas malo dignem, što mi se čini da je... tako je bolje. Ne znam sad da li se vidi na kameri, ali ta pigmentacija od sunca, jer nisam koristila zaštitu nikada na lice za sunce, ona je se pojavila, ne znam nija kad, nekada kroz trudnoću, poslije trudnoće, nisam obraćala pažnju, a nisam toliko zagledala se. Jer meni taj vanjski izgled nije nikad igrao tu tako važnu ulogu, prioritet. Uvijek mi je bio prioritet kako se iznutra osjećam i kako ja doživljavam iznutra život. I sad taj vanjski izgled je uvijek bio nekako sporedan i s godinama je postao sve sporedniji. Da bi se to sve okrenulo i postao mi zbog nečeg drugog važan i kao što sam u jednom prethodnom videu rekla, izvor kreativnosti. Da. Još uvijek pijem kafu, sad pretpostavljam da su mi zubi opet žuti, kao što sam primijetila na prethodnom videu, da su mi žuti zubi od kafe. Voda da saperem. Ali ja, ako se šminkam, onda se šminkam uz kafu i onda to tako mora da izgleda. Poslije ću ih oprati, iako imam karmin, nema veze, ponovit ću ga. Pa ću ja da vidim narednih sat vremena otprilike da li meni osjećaj na licu onako kao da je teška mi šminka, i ako je to taj slučaj, ja ću to odmah da skinem, uopšte neću da se mučim u toku dana sa tim. Ne volim da imam osjećaj težine na licu kroz šminku. Ovdje su mi se fleke isto produžile, ovako malo ovuda i ovdje posebno je ovako. Posebno tamo gdje ide rumenilo. Tu imam te fleke. Ali, zaista, pigmentacija lica meni, ako mi ne škodi zdravlju, neka ga, nije uopšte važno. Eto, to bi bilo to. Sada, ja sam sad mnogo blijeda, monotona, bez rumenila. Ajde, stavit ćemo ovo rumenilo ponovo. Nisam dugo ovo stavila. Prelijepa boja, roskasta. Samo malčice ću staviti ovdje, neću puno. I onda ću samo još pokazati što sam stavila na oči, jer sam to najavila u zadnjem videu. To je taj masni kreon sjena. Samo da izvučem ovako. To izgleda ovako. I ovako na očima. Ja to samo stavim, bukvalno nisam stavljala ispod ništa. Imala sam samo malo nešto kreme na licu. Evo ovako. To je to. I dole sam stavila malo ispod. Nanijela maskaru i za mene završeno šminkanje. Eto, to bi bilo to za ovaj put. Jednostavno. A maskaru koju sam koristila se ovako zove. To mi je sad samo probica. Jedna probica. Ja često mijenjam maskare, nikad mi nije jedna samo odgovarajuća. Imam čak i ovu od Fenty Beauty. Ona mi je baš jaka. A ovu za najčešće
koristim onako samo na brzinu, malo da nije puno natrackano. Također i ova je kao, isto tako ova nije natracka. Ne natracka. Ovakva je četkica. Kod ove druge Sante, ovo je prirodna kozmetika. Ona isto ima ovakvu jednu četkicu. Tada! Što bi rekli. Jednostavno za svaki dan, osim naravno ovoga, to mi nije za svaki dan nipošto. Ja nastojim da izbjegavam tako te mazalice po licu. Često dobivam pitanje šta koristim za lice, zašto mi je takva koža. Nije perfektna, ali šta je već perfektno, za svakog je nešto drugo perfekcija. Meni je važno da je ona meni zdrava, reprezentativna i takva je kakva je. Ima dana gdje se jače vidi pigmentacije, to je najčešće kroz sunce. Zimi mi je ravnomjerniji ten, jer ta pigmentacija se povuče. Ja najčešće koristim samo obični biljni sapun ili prirodni sapun, u ovom slučaju baš i nije samo biljni, a to ću pokazati u nekom drugom videu. Kad budem pravila u posebnom videu njegu lica, ovo je sad šminka, onda ću da pokažem isto tako šta koristim od sapuna najčešće. Kod mene je uvijek neka varijanta kombinacije stvari kozmetike, zato što nemam ništa sad da kažem ovo mi samo mi ovo odgovara i to je to. Kao što mogu da kažem sad samo za ove karmine od Chanela, da uglavnom ove Coco Rouge, Rouge Coco, mi ne izaziva nikakve osipe na usnama, nikakve reakcije na usnama. I ovako sad kreme su mi najčešće odmah izazivale reakcije i to interesantno što skuplja krema meni i jača reakcija i brža šta se desi kad nanesem kremu nakon čišćenja lica. Koža mi se odmah zacrveni. Ugrije se i zacrveni se. I onda poslije kad se to sve povuče ostanu tačkice. Ovako kao crvene tačkice, kao bubuljice, ali nisu bubuljice nego budu crvene tačkice. A ja ću sada ispijem ostatak ove kafe. Eto tako, to bi bilo to. Da ne odugovlačim. Odoh oprati zube i onda se bacam na druge poslove, pa se vidimo. Ćao!